tal-letteratura li jsir f'Malta hekk kif minn għada jibda l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Fil-festival se jieħdu sehem 9 kittieba, 4 Maltin u 5 barranin. Meta ltaqat ma' wħud minnhom, Antonio Mikallef fost oħrajn innotat id-differenza fl-appoġġ li jingħataw kittieba barranin meta mqabbla ma' dawk Maltin. Naraw. Il-lingwa mezz qawwi ta' komunikazzjoni iżda fl-istess waqt spiss tkun ostaklu ta' komunikazzjoni minħabba d-differenzi tal-lingwi. L-awturi fil-Festival tal-Letteratura jaqbżu dan ix-xkil b'esperjenza kulturali. Dan jott aktar u aktar għal kitbiet letterari fil-sma ristretti. Forsi wħud mill-kittieba li jħossu dan huma dawk Maltin li għalkemm jistqarr li l-letteratura Maltija mxiet il-qudiem jinsistu dwar il-bżonn ta' aktar inizjattivi biex jippromuovu l-letteratura Maltija. Inizjattiva minn dawn hija l-Festival Letterarju tal-Mediterran, organizzat mill-Laqda Kulturali Inizjamet bisħaq ma' Literature Across Frontiers, proġett Ewropew li jirċievi fondi mill-Programm Kultura tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jiem qabel il-ftuħ tal-festival għada, id-9 kittieba li ser jipparteċipaw kienu qed jgħixu flimkien, jittraduċu x-xogħol ta' xulxinna. Sa din it-tielet sena għamilih fuq 3 tim u l-idea hi illi speċi l-kittiba jkollhom ftit iktar ħin biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom mhux kollox bil-ġirja minn kittieb għal ieħor. Imma l-kittiba jkollhom kwart 20 minuta biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom u l-udjenza hemmhekk il-Bergu Cove speċi jkollhom daqsxejn dik l-esperjenza mhux biss tal-ħoss tal-lingwa ma tal-emozzjonijiet, tal-idejat, tal-viżjoni tal-ħajja li għandhom dawn il-kittiba differenti. Television Malta tkellem ma' wħud mill-kittieba li se jieħdu sehem f'dan il-festival li fissru l-importanza li jittraduċu xogħol ta' kittieb oħra biex ma jnalqux fihom infushom u jaraw kitbiet, stili u kulturi oħra għax jekk jingħalqu ikollhom tendenza li jirrepetu ma jessperimentawx b'affarijiet ġodda. Il-kittieba Maltin stqarrew l-akbar sodisfazzjon meta l-kitbiet tagħhom ikunu maqluba b'lingwi oħra filwaqt li jesprimew ix-xewqa li l-letteratura Maltija tingħata aktar appoġġ. Għaw Malta tanqas biss għandna ċentru tal-letteratura li ma tistax tgħaddi mingħajru fis-sens li kull darba li organizzaw attività trid timprovviża post minn ftit xhur qabel u taħseb għal kollox flok ma għandna ċentru li kejterja għal kollox meta jkun hawn kemm kittiba barranin u anke meta nkunu qegħdin naħdmu aħna bejnietna fuq proġetti għaw Malta. Naħseb fej għandu il-gvern jidħol bl-istess mod kif daħal b'impenn commitment qabel daħal fl-Ewropa biex qal li l-lingwa Maltija għandha tkun rikonoxxuta mill-pija tal-Ewropa u anke jkollna liġijiet bil-Malti. Il-pass li jmiss inevitabbli huwa li jirrealizza li l-kultura ħajja mhijiex fid-direttivi tal-Ewropa, imma hija fil-mod l-ewwel kif jintuża l-Malti, kif jitkellmu n-nies kuljum. Però hija wkoll użata fil-kitba li għadha tinkiteb illum. Fost il-kittieba barranin fil-festival hemm kittieb Iżlandiż li qal li f'pajjiżu b'popolazzjoni iżgħar minn Malta li tammonta l ftit aktar minn 300,000 ilu 25 sena jippromovi l-letteratura tiegħu fost l-oħrajn bit-twaqqif ta' fond biex jiffinanzja din il-promozzjoni. We tried to stimulate translators all over the world to translate Icelandic literature. We got like 15 years ago, we got a sort of a breakthrough, and it happened at the Gothenburg book fair. And since then we have the export of Icelandic literature has been increasing all the time. Iltqajna wkoll ma' kittieba Slovena li tikteb dwar il-problemi tas-soċjetà bħal faqar, il-vjolenza domestika, abbuż sesswali, mart mentali u nazzjonaliżmu. I agree with Balzac and the realists back then when they said that each writer should hold a mirror to their own society. Personally, I believe I should preserve this time these issues for the future generations. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jiftaħ għada f'Cove il-Bergu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem. Il-kumpanija